Bog ljudi, kao li pop TV ovdje. I ovo je samo jedno kratko obavještenje. Molim vas, požurite se, šaljite mi na Hangouts ili Google Plus, samo na to dvoje možete slati. Da, nema Hangouts i Google Plus, tako da možete mi slati i na Hangouts i na Google Plus. Što vas je pitalo kod gdje ja puštam muziku, a nemam Vegas Pro i meni, ja nemam editora. Vidite, to je Hot Drawing Wolf, pa vidite našu muziku. Pozadnje mi neće stajati, ne želim da vam pokazujem odvratno ono. I da, danas mi dolazi malo djevojčica. I da, požurite sa slanjem. Znam da je mnogo reklo vas. Hajde, hoću. Pa, ako hoćete, molim vas, šaljite mi slike. Možete mi ih poslati, dogovorit ćemo se na Hangoutsu. I to bi bilo to od ovog obavještenja. I ja sam snimila video kako napraviti ovu mašnicu. Sada niko ne smije, mogu da znati. Ok, pa to bi bilo to za današnji video. Ja sam da namestim ogrlicu. I pokazat ću vam kako sam je napravila ovu ogrlicu. I to bi bilo to. Hvala što ste gledali. Ćao! Vidite tu pozadnje. Ne želite sigurno da ovo. Pa to bi bilo to. Lajkujte, komentarišite, šerujte, pretplatite se, bla 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 i čao!